Maupay nga kulop hay yung tanan. Maupay nga bispera hay iyo. Ginugutom na da kamo paruha ako ano. Siguro na pansin niyo sa social media nga sinikat ang video nga piliin ang Pilipinas. Naging trending inihiya, no? Dida TikTok, damo ini ang naghimuhin mga video, bisan hi Vice Ganda, nga sa paboritong artista ni Father Tito. No? Pero ini nga kanta, reaction inihiya, han usa nga nag-trending liwat nga video nga Asoka Challenge. Ngan ini nga kanta, diri kanan Pilipino. No? Sanglit para akon, tama gudla nga naging trending ang piliin ang Pilipinas. Kay dapat pilion naton iton Pilipinas. Ngan labiyan na, nagsasalinuro kita na hiton Independence Day. Ngan ini nga Independence Day, naghihimang raw ini, nag-iistorya ini, hinpagpili, hindamo nga mga Pilipino, iton aton nasod. Iton aton kalayaan, aton kagawasan. Istorya ini hindamo nga mga Pilipino nga nagpili han aton nasod. Ginpili ni Jose Rizal na mamatay kontra han maraot nga nahinanabo han panahon ng Espanyol. Pinili ni Andres Bonifacio bisan niya mamatay hakamot han iyay kasi Pilipino kay para iya maurupay ang Pilipinas. Namatay intutulong nga padi Gomborsa. Ginpili nira ang Pilipinas kontra han ira kinabuhi. Ngan bisan din niya Samar, may da istorya ni Sumuroy taga ano ini taga din sila Sumuroy, taga Lapinig, o diri taga Lasna, diri ka norte, ano? Palapag ngayon. Ginpili niya, hinpagisi haniya sedula. Kay ano? Nadiri hiya, han forced labor, naging bubuhat, hindamo, ng mga Pilipino, han mga Espanyol. Ginpili, hin mga sundalo, mga gerilya, habalanhiga, pagkontrahin mga Amerikano, sanglit na hinabo, iton balanhiga encounter, na hinabo, an balanhiga massacre. Ginpili, an kaupayan, an irabungto, kontra hin pagkastigo, han mga anini, Amerikano. Ngan kung parakat to kamo ha palo, makita kamo dito ha palo, hintutulo nga mga Boy Scout. Ini nga mga Boy Scout, didahan World War II, ginsusulong na han Amerikano, an Leyte, kay nakadaan mga Hapon, ginpili hindi nga tutulong nga mga Boy Scout. Bisan kung nakadaanan mga pagbumba, han isla, han Leyte, paghatag hin message pinaagin semaphore signaling. Ningalimtan an ira safety kay karuyag nira masalbar andamo nga mga litenyo nga mamamatay mga inosente nga mga tao. Sanglit mga kabugtuan kan Jesu-Kristo ini nga Independence Day. Nagpapahinumdom han pagpili hindamo nga mga Pilipino. Han aton nasod. Iton aton kalayaan, aton kagawasan kumusa nga nasod. Ginpili, hindamo nga mga tao, haluyo, hiton ira kamatayon. Iton aton siya hanya pagbasa kung tayo na, kananya na nga adlaw, nag-iistorya ini, kan Elias. Ngan hi Elias,
nagpili gihapon hiya. Hinon iya ginpili? Ginpili niya ang Dios. An iya hadi, hiakab, pinanmatay na niya kasi propeta. Ngan hi Elias, tinaguanay hiya. Pero nagdesider hiya pag-atubangan iya hadi, hinpagkumprantan iya hadi. Kay an nga tanan, nagsising kan Baal. Ngan inihira, nagkamay-adiran contest, hinpagsunog ang sakripisyo, nga diri dadagkutan. Nga nakatapos-tapusan, nagdaog hi Elias. Naperde ang kapadian ni Baal. Ginpili ni Elias ang Ginoo. Bisan haluyo, anay ni, pwede hiya mamatay, han iya makaharadlo nga hadi. Kaya nato niya na Ebanghelyo liwat, an aton Ginoo nagpili han kaburuton han Dios. Kinanihiya diri pagpara han usa nga litra han balaod kundi pagtuman hini. Ngan ini nga iya interpretasyon han balaod han Dios, diri interpretasyon han mga mga Hudiyo hadto nga panahon, diri han mga Saduseyo, diri han mga tao hadto nga panahon. Pinili niya an kaburuton han Dios. Ngan anong kabalyo hini? An kabalyo hini amo an cross. An pagpili niya han iya kaburuton, an kaburuton ngayon han Dios, nagdara iya han kamatayon. Pero nagdara liwat hinaton kataluwasan. Hisan Antonio di Padua, may daduduha nga gayon, nga para akon nagpili gihapon hiya. Usahiya nga Agustiniano nga padi. Ngan dan iya singbahan nga inuukyan niya an-assignan niya gindarain mga martir nga mga Franciscano kay nagpasangyaw hira han maupay nga sumat ngatong mga Muslim ngan pinanmatay. Ngan dida hini pagkita niya hini nga martir nga mga Franciscano. Nagpili hiya nga bayaan niya aniya pagin Agustiniano ngan karuyag niya maging Franciscano nga padi. Ngan karuyag hiya niya nga ipadara ngadto hini nga lugar diin ginkamatian hini nga mga martir. Usaliwat ka beses may da ordinasyon. Waray naguhumili. Damo na ang ginsiring. Pero pag sugara, kan San Antonio di Padua, pinili niya ang paghumili. Ngan di dahini, nakilala ni San Antonio di Padua nga maupay, nga magwarali. Sangit mga kabugtuan ka ni Jesucristo di dahini nga bispira, iton piyesta ni San Antonio di Padua. Simple la, iton aton ibabalo niya na, pagpili iton Diyos. Pero doon pakiana, mapili ba kita iton Diyos? Ada kita yanahin panahon, nga ini nga aton pagpili iton Diyos, gincha-challenge kita. Ada kita yana, iton isyo, iton divorce. Damo nga mga Katoliko, ito nasari nga Katoliko hiya. Pero, na kontra hiton panudduan hiton singbahan, na kontra hiton panudduan hiton Ginoo. Kung ano ang ginusahan Dios, diri pagbulagon han tao. Pinipili iton karuyagon, kalugaringon nya karuyagon, kontra hiton kaburuton hiton Dios. Sanglit di dahil nga panahon, nga diin aada ginihimo iton balaod, hiton divorce. Challenge sa aton, kung mga Pilipino, pipiliun ba naton iton Dios, o pipiliun naton iton aton kalugaringon nga karuyagon. Panahon itong eleksyon,
Napili ba kita iton Dios? O napili kita hiton hukip? Nasiring hira, piliin ang Pilipinas. Pero pinipili iton hukip. Ani kita yan mga kabugtuan, hasulangan. Pagpasabot ini, nga ginpili naton hi San Antonio de Padua. Sanglit, ining aton pagpili kan San Antonio de Padua, unta pagpili liwat in iton Dios. Ngan magpadayon ining aton pagpili, habugos. Pagpili sa Dios, habugos naton nga kinabuhi. Ani kita, nagtitikang ngahaw, iton pagpili, iton Ginoo.